Balaleli abathandekayo siyabonga sekuyikudibana njalo ngemva kwethuba elide uhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Ngiyazi abaningi bese bekhathazekile ukuthi kuyini okwenzakalayo, hayi ngenxa yomumo lezinto besehlukene labafundisi bami ababili, umfundisi uOP Mpofu lo CK Mpofu. Kodwa emsweni wenkosi namhlanje sihlangene, malibonga igama lenkosi. Ngiyalamukela abafundisi, amukelana abalaleli. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule, okhuluma ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyamukelana njalo ehlelweni lwethu lapho esifunda khona iBhayibhili amaviki wonke. Sengathi uThixo angaba lathi. Siyabonga. Okhulumayo umfundisi uOP Mpofu. Siyabonga kakhulu bafundisi, siyalamukela. Kasingenene endabeni yethu namhlanje. Indaba eqhakathekileyo balaleli, sikhuluma ngokunqoba inkanuko zenyama. Sizaqala kuye mfundisi CK. Kuyini kanti inkanuko zenyama esikhuluma ngazo lezi? Siyabonga mfundisi. Ukuze sizwisise sizafunda eBhayibhelini encwadini yabaseGalatiya ngo5 ivesi ngelika 19 usiya kwelika 21. iBhayibheli lithi lona imisebenzi yomzimba isobala. Yiyo le ukuphinga, lokungcola, lamanyala, lokukhonza izithombe, lokuthakatha, lobutha, lenkani, lomona, lolaka, lokubanga, lokuxabana, lokwahlukana, lomhawu, lokudakwa, lokuminza, lokunye okunjalo. Ngiyalitshela nje njengoba ngalitshela ngaphambilini ukuthi abenze okunje kabayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu. Nasi indaba mfundisi. Akusichasiselwe ehlukanisa imbambo lomgogodla. Ngiyabonga mfundisi. Nxa besilalele ngokuloba kweBhayibhili lapha liyasivezela ukuthi nxa sikhuluma ngenkanuko sikhuluma ngemizwa ebuya ivelela emvelweni yethu lokho esiyigogona. Kusegazini isikhathi esinengi. Yilokho vele okubuya umuntu engananzelelanga abone sekwenzile. Kakucabangi. Kuvele kukuye lokho kuyini. Kacebe ukuthi akwenze. Hayi, okuhlanganisela okunye kwakhona okuqanjiweyo lapha okugoqela ubutha inzondo lomkhawu. Kwesinye isikhathi vele omunye umuntu angenza into enhle vele uzwa sulomkhawu ukuthi ngabe kwenziwe yimi. Kulokuthi ngawe uhamba uyebuza ukuthi kanti lokhu kwenze njani ukuze nami ngikwenze khona lokho. So yizo inkanuko zenyama lezi esikhuluma ngazo. And ngifuna ukubeka futhi umfundisi ukuthi iBhayibheli kwabaseRoma ngo3 verse ngo23 liyathi ukuthi wonke umuntu wonile sehlule kufinyelela inkazimulo kaNkulunkulu. So okuyinto lokhu kuyasichaya sonke. Akula muntu okumthiya ngaphandle. Ngenye indlela mfundisi ngakayi kuOP ukuthi imvelo yethu sizalwa sinjalo. Yebo. Kumbe sithi imvelo yethu ewileyo. Yebo. Imvelo yethu yesono. Akudingi ukuthi kufundiswe, akula sikolo kuzalwa kunjalo. Engxenye khonapho nginganika isibonelo. Ungathatha Ufika. abantwana abancane nje, abancane abasabelethwa. Uphonga ubachiya nje ubabili. Akula muntu ongawafundisa ukuthi basale bexhophana emehlweni. Yinto abavele besungulwa belayo. Ngoba imvelo yoluntu. So umuntu singathi uwile asingakubeka ngaleyo ndlela. Sibuyela khona phana uGenesis 3. Kunjalo ukuthi isimo ayivele isosoni edalwa uNkulunkulu wawela esonweni. So indaba yenkanuko le ihambelana la kulokuwa iveza ukuthi umuntu uwile ulenkanuko eziphikisana lentando kaNkulunkulu. Kusegazini, kusengqondweni, kusenhlizweni, kungaphi? Singathi thina kusegazini lomuntu. Asonto engaphandle komuntu. Ngoba ngabe into engaphandle bekulula ukuthi umuntu akulungiseke, alungiseke. Kodwa into esegazini, into ephakathi, edinga oyenelisa ukufinyelela ingaphakathi yomuntu njalo. Hayi, akusincedeke mfundisi lapha ngasikhuluma ngana le ndaba ukuthi zona ezinkanuko kuyenzakala sesivele sangena phakathi ukuthi
kube yinto esegazini ukuthi awukwazi ukunqoba kikho ungaphuma njani njengenkomo ebanjwe edakeni engeke yazikhupha so kunjalo into esikhuluma ngayo lapha ungafunda uverse 21 uverse 21 khona phana ku Galatia 5 uyabalisa into ezimbalwa laphana ubalisa umhawu lokudakwa enye into egqilaze abantu kakhulu ensukwini zanamhlanje indaba ezimalana lokudakwa kumbe izidakamizwa abantu abaningi bayabona ingozi yakho bayabona ukuthi mhlawumbe ngingathatha izidakamizwa lezi omunye ngabanyaba lokudlwangudlwangu ihlukuluza imuli yami kumbe ngiyazilimaza mina ngokwami bekhona okuthiwa ukustika mfundisi akwazi ukuthi yini kunjalo kulento eziningi ezibuya khonapho kodwa omunye umuntu kwesikhathi uyabe sithi into lezi ngifuna ukuphuma kiyo ngifuna ukuyichiya sengifuna ukuyekela sengifuna ukuma kodwa kumehluli athi uyathi ayekela ngenzami namhlanje ezo sokumthuma angenxa yamabanga amabili amathathu kunjalo kumphendukela so iBhayibheli iyakhuluma ngakho khonoko kuRoma lapha ngu6 iverse ngu16 lapha ithi yona lapha iBhayibheli kalazi yini ukuthi nxa lizinikela komunye umuntu ukuba limlalele njengezigqili lizigqili kulowo elimlalelayo lingabe liyizigqili zesono okuholela ekufeni loba ezokulalela okuholela ekulungeni na so iBhayibheli lapha ithi umuntu angaba yisigqili entweni ezimbili kumbe emakhosini amabili ikhosi la kuqala kuthiwa likhosi lenkanuko zenyama ukulandela okuphikisana lentando kabantu kaNkulunkulu okubaliswa kuGalatia 5 ngale umhawu ubuthakathi kunenge okuzinto kwakhona ngoba abanye bathi ngiyabona sengivuke ebusuku sokusithi ngiyethakatha abanye bathi ngiyabhonguzwa ngimzondo umuntu ngingakwazi ukuthi uhamba njani ukuthi ngimzo engalasizathu ngingelasizathu yikho kukhulunywa iBhayibheli lapho ukuthi umuntu lo uyisigqili ubotshiwe ngeke azikhulula kuleyo nto kodwa iBhayibheli futhi iyasivezela ukuthi kungaba lobugqili futhi ekulungeni kulokuthi kube lobugqili ebubini yikho sikubona so nxa sikhuluma indaba yenkanuko sikhuluma umuntu oyisigqili ongeke wazikhulula nxa ungalandelela ibala lelo ukuthi isigqili kwakukhulunywa ngabantu ababethengwa bethengiswa ababengazicabangeli kangeke athi angifuni ukuthengiswa uyabe balwa njenge property iphasile ukuthi angahanjiswa komunye asiwe komunye yena kangeke athi angifuni so umuntu oyisigqili ngumuntu oyabe engela mandla okuphuma eluthini oluthile ukuthi azaphunyuke udinga amandla ngaphandle ukuthiwa yi-outside force esikhiwa yena yedwa akulanto angazinceda kaphumi uyafela phakathi yona indaba esikhuluma ngayo ezidakamizwa njengoba siqedela abantu abethu labantu abatsha angithi abanye bayathengisa mfundisi uyaqalisa athengise khona okuphethe ezandleni athengisa ingubo ayembathayo athengisa konke abantu bamangala ukuthi kade uhamba njani nxa sekufuna khona okusekufuna angenza loba yini akulanto engamisi abanye babefundile sibe bafika ezikolo eziphezulu kodwa umangala ukuthi kade umuntu ofunde kangaka sokutheni indaba esikhuluma ngayo lapha kayizili muntu asondaba yokudlala ayikhethi yikho sithi thina imvelo yomuntu engadingi imfundo yeklasini yesikolo echoko hayi idinga amanye amandla amakhulu angaphezulu koluntu ngenye indlela mfundisi yakukhipha isuthu lethayi uyakhipha ayizili isuthu ayizili isuthu ezilithayi indaba enzima balalele esikhuluma ngayo indaba yezidakamizwa mfundisi CK akusincedise ukuthi khona umoya oyingcwele kumbe izithelo zakomoya zingenela ngaphi khona lapho kulimvelo esikhuluma ngayo ukuthi umuntu uyabe engenelisa ukuthi azikhiphe into yabe ibona thimbi la emnikazi yabona into le ngiyo manje ngangiyithandi into le kunjalo kodwa azibone sebuyele khona phana futhi ngoba kuyamthuma ukuthi abuyele sizafunda encwadini yabaseGalatia ngo5 kusukisela evesini lika 22 usiya kwelika 23 iBhayibheli lithi lona ke kodwa izithelo zikamoya ziluthando lokuthokoza lokuthula lokubekezela lobubele lokulunga lokuthembeka lobumnene lokuzithinta kokunje kakulamlayo so ke usingananzelela lapha mfundisi uzananzelela ukuthi sike safunda ngenkanuko zenyama khathesi ke nxa sesifunda ngezithelo zakomoya sesinanzelela ukuthi sokuyizenzo
ezilungileyo ezingafahambelani lenkanuko zenyama. Kusitsho ukuthi umoya singawuvumela umoya kaNkulunkulu ukuthi usenzele lokho thina singeke sazenzela thina khona. Siyanelisa ukubana ke siphile impilo eveza izithelo zokulunga. Siyabe sesiyizigqili zokulunga zikamoya oyingcwele. So ke sesisenza khonokho umoya oyingcwele afuna ukuthi sikwenze. Sesiphila ngendlela umoya oyingcwele afuna ukuthi siyiphile. Ukuphikisana lenkanuko zenyama, ukuphikisana lemizwa, ukuphikisana lemvelo. Mfundisi, ngifuna ukuthi umfanekiso nalo Paul awusenzisayo sike siwulandelele. Kunjalo. Ukuthi isithelo kanje sizalwa njani. Alright. Siyabonga. Isithelo nxa sizalwa kuyafana kunje sithathe izithelo esizaziyo. I-orange lizala i-orange. Kalizale kunye ongaso-orange. Kalizala imengo. So ke yikho kunjalo ke kodwa ke sikubongelayo ngomoya kuyatshintsha. Ake sizwe ukuthi uPaul uthini encwadini yabaseRoma ngo-7 ivesi ngelika 24 no-25. Kodwa ke ngizayiqalisela phansi ku-19 ukwenzela ukuthi sizwe kuhle. Uthena ke okuhle engikuthandayo kangikwenzi. Kodwa okubi engingakuthandiyo yikho engikwenzayo. Uba ngikwenza lokho engingakuthandiyo kuseyimi engikwenzayo. Kodwa yisono esihlala kimi. Ngakho ke lokho engifumanayo ngikwenza kokuthi lapho ngithanda ukwenza okuhle okubi kuseduzane lami. Ngiyathokoza emlayweni kaNkulunkulu isibili sami. Kodwa ngibona ezithweni zami omunye umlayo olwayo lomlayo wengqondo yami. Ungithumbela emlayweni wesono osezithweni zami. Hawu mina muntu ososizini. Abe sesithi ngubani uyakhala lapho umpostoli Paul abe sesithi ngubani oza kungikhulula kulumzimba wokufa na. Abe sesinika impendulo evesini ngelika 25 nguNkulunkulu yedwa ngoJesu Kristu inkosi yethu. Ngabongwe uNkulunkulu ngalokho ke mina ngokwami ngikhonza umlayo kaNkulunkulu ngengqondo kodwa ngikhonza umlayo wesono ngokwabantu. So ke sinanzelela ukuthi njengoba ke sithe imizwa esemvelweni ngeza ke siphume kuyo ngokwethu. Kudinga omkhulu kulalokho esiyikho khona olamandla. Kuyafanana lo muntu isela nxa lizongena emzini wakho umfundisi. Kumele lelo sela libe yisigwaqa esidlula wena. Ngoba wena kungabuye kungumuntu okudeleleka kungelamandla kulawe kasozenelisa ukungena. So ukuze senelisa ukunqoba inkanuko lezi lemvelo leyi sidinga olamandla aphezulu kwawethu amandla uJesu. Nguye ongasikhulula kulo mzimba wokufa. Mfundisi, umfanekiso wesigqili bona ngani uPaul la uyabuyela kiyo. Kunjalo. Ukuthi khona emfuna ukukwenza senginjengesigqili. Kunjalo. Mina ngilohlelwe ngathi isigqili kasilahlelo. Asilahlelo. Siyatshela ukuthi wena lala vuka hamba. Yebo. So inkanuko lezi nxa singazivumela sizasishiya khatshana. Kunjalo. Futhi kasikwazi ukuthi sizasihambisa uma ngonganani. Yebo. Okunye khonapho. Njalo indaba le enkanuko indaba ejulileyo. Kuke kwanikwa umzekeliso wesihlahla lapha. Ngiyakhumbula kudala ekhaya kwakulesihlahla kuthiwa ngamanantshisi. Kwesinye isikhathi kuyabe kubaba. Nxa kubaba awungeke wathi ukuze ngilungise ngiyathatha ipheyili yamanzi ngiyethela amahlamvu. Ngiyethelela amahlamvu kuyathinta. Lapha uyabe ungakaqalisi. Kodwa kumele ugebhe ngambona abanye babefaka ichukela empandeni besenza bezama ukuthi kutshintshe. Engakufundayo ukuthi uhlupho lwenantshisi elibabayo alungeke lulunge emahlamvini. Kodwa akufuni impande yakho. Yebo. So indaba elapha ithi yona thina ngokwempande yethu sivele singabantu abawonakeleyo. So uhlupho lwethu kalulungiswa ukuthi utshela ukuthi yenza lokho. Kudinga owenelisa ukuthi angene empandeni aguqule imvelo yomuntu. Khona empandeni lapha. Kunjalo. Ukwenzela ukuthi isithelo sitshintshe. Ngoba nxa ungathela amanzi emahlamvini ungathela amadramu kodwa isithelo siyala lokho esibaba. Ngenye indlela mfundisi khonokho elikutsho bafundisi
izithelo imisebenzi yenyama lana besibalisa kumhawu la akumangalisi hayi ukuthi umuntu akwenze yes kodwa kumangalisayo ukuthi angakwenzi ukuthi kuyini osokwenzakele kuye ukuze angasakwenzi yikho ngesikhiwa bejayela ukukhuluma ngokubizwa kuthiwa yi-new birth experience ukuthi bathi yisimanga ukubona umuntu athi ngumthakathi engasathakathi lali ubuthongo kuse yisimanga lesele likwazi ukuthi engabona impahla zomuntu kuyaluma ezandleni ayekela chiya isisimanga akuthi akula college emhlabeni lapha ekwanisa ukuyenza khona ayikho mfundisi isikhathi siyahamba silomhawu nansiyana kutshoni ukubethela inkanuko zenyama uPaul uJohn ngathi kumele sibethele inkanuko zenyama sikhangela uGalatia ngo5 laphana iverse ngo24 lo25 ithi yona labo abangabaka Kristu sebeyibethela esiphambanweni imvelo yabo yesono lokufutheka kwayo kanye lezinkanuko njengoba siphila ngomoya kasenzeni okuhambelana lomoya so iBhayibheli lapha amazwi iBhayibheli ifaka amazwi afaneleyo ngesikhathi esifaneleyo nxa ungacabanga ngendaba yokubethela esiphambanweni yinto engelula ezwisa ubuhlungu nxa ungakhangela ukuthi ama Romans babebethela njani umuntu kwakuyisenzo esibuhlungu kakhulu esingelula so lapha kuthi ukuthi nxa kuthiwa inkanuko lezi zifuna ukubethelwa kuthi ukuthi asohlelo olulula kumele zibulawe kumele kube lokukhanda ngezipikili kuyachitheka igazi khonapho nxa kubulawa lezi nkanuko so lapha kuthi ukuthini kuthi ukuthi umuntu kumele azimisele ngoba nxa ungela kuzimisela indoda iyabuyela emuva ithi hayi mina ngeke ngibethele inkanuko ngcono ngizihlalele nginjalo so lapha iBhayibheli isibizela ekuzimiseleni lasekuzinikeleni ukuze sibethele inkanuko umzekeliso lo okubethelwa uvela laphana esiphambanweni ngoba nxa ukhulunywa lapha ngoKristu uKristu wabethelwa so nxa uKristu wabethelwa wadlula ebuhlungwini ukuze asindise thina lathi ke sibizelwa ekuthini silandele khona lokhu Jesu adlula kikho ngokuzidela lokuzinikela kuye bajayela ukufaka umzekeliso wegolide ukuthi igolide lilezinto ezingcolileyo kuthiwa ngama impurities ukuthi lize lihlambuluke bathi kumele lichiswe ngomlilo ophezulu ukuze konke okungcolileyo kwenziwe njani kukhitshwe so umfanekiso lo okubethelwa utshengisela ukuthi kudinga ukukhetha komuntu lokuzinikela kwakhe ukuthi uNkulunkulu asebenze empilweni yakhe sifuna ukuyiqeda mfundisi sifuna ukuyiqeda ukuthi khona kungenzakala yini ukubethela lokhu ukuthi zihle zife khonapho kumbe yinto omele yenzakale kokuphela ngoba omunye umuntu uyazama anti sikhulumile ukuthi kuyathatha amalanga amabili athi hayi kanisanathi kodwa kuphinde kuvuke so kumele akhalale yini mhlawumbe kumele akhalale avele kuyehlula lokhu thiyane la so lapha esikubona ukuthi kule gama elithi ukuphikelela ngesikhiwa igama elithi persistence into elesikhuluma ngayo lapha yinto edinga ukuphikelela lokulwisa lokubekezela yiko kutsho nguPaul ukuthi khona ngifa nsuku zonke kunjalo so uNkulunkulu uyabe kuncedisa lawe uzinikela kuye nsuku zonke ukuthi unqobe kodwa kudinga ukuthi umuntu akhethe nasindaba uNkulunkulu kabambi ngamandla kudinga ukuthi umuntu ayenzeni akhethe njengomuntu owele egodini nxa uwele egodini abantu bethi nasi intambo bamba lapha sikudonse wena uthi ambambi mina akula nto onganceda ngayo ngoba wena kawufuni kuphuma ngapi egodini so uNkulunkulu kakhiphi umuntu egodini umuntu engazange athi ngifuna ukuphuma intambo uNkulunkulu uyakunika lamandla ukuthi akuthwala akuphakamisa uphume egodini ulawo kodwa kudinga ukuthi wena ubambe ini intambo ngokukhetha kwakho uzimisele ukuthi sikhe kunjalo mfundisi bemfuna ukufaka ivalelo ukuthi kudinga ukuzimisela lesifiso sokuchiya ngoba nxa ukungela kuzimisela ungafuni ukuchiya kunzima ukuncediseka yikubona ngikubeke ngomzekeliso lo mfundisi kuthiwa yaphuma indoda isiyasingela kwalandela umlilo yona seseguswini wawuqothulayo sibili okuzwayo yathi kodwa ngigijime ngiye ngale kwentaba ngizakwenelisa ukuthi ngibalekele umlilo the nxa isiphezulu kwentaba yabona kuleliwa
ukuthi iyele eqele ngale kakusahambeki ngapha umlilo wenza njani wezwa ihelicopter iziduma phezulu ukuthi labana behle babebona umlilo usiza ngesiqubo esimangalisayo indoda yayisijimbile ngapha ithwele ilokuzeni inyamazana ngapha ihamba lenja lomkhondo bathi bona ke ndoda siza kujikela intambo leyi uzibophe ngayo bese sikudonsela ukuthi ungene lapha ku-helicopter so ke bamjikela intambo leyana bamjikela intambo wakhumbula isitshebo ukuthi ngikhaya kutheshwe wakhumbula inja wathi hayi sebemdonsa wathi ngibiselani wafika wathatha inja wazibophela ndawonye layo lenyamazana intambo yaqamuka baphinda futhi chiya konke sifuna wena yena wathi esekhumbulile ukuzena umkhonto wakhumbula lenja wathi hayi isinyamazana ngazisale ngizakuzibambe inye futhi kusasa yaqhamuka intambo ekucineni yagcina ingasamfinyelele ngenxa yokuthi wayenzelwe imizamo yonke isiphetho obvious wacha so ke kudinga ukuzimisela nokufuna ukuchiya lokulahla ezinye izinto singakwenza njalo sizaphumelela ukunqoba. Bafundisi ngemzuzwana emlutshwana na ngiyana umuntu umlaleli ulilalele uphakathi kobunzima ufuna ukuphuma kulokho kumbambileyo anti sithi akula muntu okumchiyayo kunjalo akuhlonipha ukuthi ufundile kaufundanga ulani ulolwazi kawulalwazi ngumnyaka umzuzwana emlutshwana ngezinye indlela esimphakamisa lapha nguJesu uJohane ngo3 verse ngo16 ivesi ejayelekileyo kodwa kulomuco ondithathekisa othi ilola lo okholwayo isivezela ukuthi kule ndaba yokukhetha emuntwini uJesu wafa esiphambanweni ukuthi asiguqule izimpilo zethu imvelo yethu ngegazi lakhe esizalwa siyiyo yona kodwa kudinga mina lawe mlaleli ukuthi sikhethe ukuzinikela kuye abe sesamkelisa amandla okunqoba lezi nkanuko. Siyabonga ngamafitshane mfundisi ungamtshelana umlaleli olindeleyo. Siyabonga ovumayo ezimisela ukuchiya uNkulunkulu ulungile uthembekile ubana akasamukelisa amandla ngoJesu. Siyabonga abalaleli ngilethemba lokubana siyaphathiseka lapho silalele sikhona lesizwa sikhona ingaba khona inkanuko ekuhluphayo ukugqilazileyo namhlanje simemezela inkululeko ukuthi ungakhululwa ngoJesu akhona amandla ukubana akukhulule kuleyo nkanuko. Qhubeka lathi kuvike elilandelayo sikhuluma ngana le ndaba yokubana singaphunyuka njani singanqoba njani izinkanuko zenyama. Inkosi libusise, inkosi belani sidibane njalo kuviki elizayo. Siyabonga.